Shubor nagaslem jong unongsan hima. Daki hajar ngut kinong kersan jong uba sensar kupar roy lingdo. Kipalawan haga jingelang jong ke parti UDP Soyong constituency haga singsat jan ka arpo kendai trik uyong arajar arpulai haga snong maulai teng ka jingelang naga dengyai area ban penshash kipat ba ha ka bayadai bat ki election jet nong mi keman naga te ka constituency la sakhiru ya kani ka jingelang haga jingeron lang presiden ka parti uba medba lingdo uba Renington lingdo tongkar MLA ka Maukerwan uba Meral Bons MLA ka Nongpo ba ulan sun MLA ke Mausen Ram constituency ki nong kersan bat kiwei. Uba sensar lingdo, uba de kertong jong ke UDP haba ajing keren, hagane ke jinyalang ban penshash ki pat ba, ulaong ba kum ba ki pat ba nong kersan ki bat buram yu mahe HDR lingdo. Uba de keni jong kumta ki pat ba ru kin ngobha ban ai ka jing yu kenang ba long unong job hagane ke election. Ulapan paru de kabaong ba udon kata ka mensem ban syakri ki pat ba nado ki por ki ba menswa ling ba ki denjat jong umahe don ubadai ukni jong shushu ula ongru bahaden ka jingkla no jong umahe ula yat syabaro ki snong jong ka soyong constituency badula ong ba usngotho ba umahe kerpang ni ka snong dingyei bat kinong dingyei baro ka wei kumta ulaong balada umahe yaki nong dengyai nakaliang jong uru arsha yaki bat kumta ulapan gajing kersan ban penjab yu kenang ba tray khamba bat ba yasa ya gajing jong ka soyong constituency bat kajat benreo hi baro kawai hapo kayeng darubar thau an jong kejela Kipai ba mentah ke saya konstitusi anong ipi keleng jo saya konstitusi parti jo kipai ba bagi jo parti UDP kila deprai benem ini betul abang yang ini akan mau yang di senang dengiru baik itu special yang di senang dan bila pun kita kijing temu bantu internet yang di senang kani tangkap meeting area nga kamai baik bos na kamai baik kali kani baik bapa yang dah kijingin so ini para pemla syukur sekeleng kijingin kijong pi mana ya pi ada tap komersi mau pergi kijingin kijong pi kani piawan marai kuble kerpang pi dah to ya thapti tau pani kata buram ruk thapti lang baro Kajingi dia mahe, dene mem katerteng sa kanam. Kajing keren menengangi mahe ni kemau PJP khamtam yang dikenang dengai. Bela jukren bon gikam, bertemu ban peritenat yang dikenang dengai. Bar nadu gopor hi. Manandong beriya lang badi mahe penjatrai ni kam harajar arpulai. Manandong musim sunnah harajar arpuar. Ilai penbet banyak pihak yang konsumsi siteng sipawa badi mahe. Babu ni pe di mahe andai kata akar kendai arpul teligi presentation. Ngapain banget? Darah yang ada senang dingai, kenapa yang pihak pengawan ni pun senang dingai pada masuk tu beli bayi mahe, siapa pet kerpang yang dengan senang dingai sini, banwad ibu pet dikri bayi nabar masuk tu kadang kejingi deh bakrau, bagi pet ba bayi jom senang dingai. Hanni masuk tu manla kasi la shibna shiteng mentar benai duna hadirin kejing kelas jom mahe, kenapa yang pihak raya manla senang, lagi spa lagi senang, man lagi sub unit, man lagi primary unit, man lagi area raya ni nang yapi ngaso tu menta kamta mene boding ye kum bai mahe napi ngaso tu bai mahe I kerpang ye ni senang ding ye bar ngajukan mau hi nado miswa po banyo ye ki put aga sinyo put kedang don ke puang kan mau ki podang nyo lagi sunduk dang nyo ke sunduk satu sathan area soyong dang ya terter kadang ya ke por pada dang poi ki sunduk banyo sini than kerang tang sula se ya ke sunduk bala se ke sunduk jong ke area dingi mahe lapu samrki
Kajingi kajang pi yai mahe ban mahe isania bet apisia haman lagi por banyo ike sundok kajang pi natip pi yai mahe ginong dingai denem takumju kumbe yai mahe ya pi ginong dingai ngang arong pi ngani ya pi arsha ane kapor awan ngasuhi di kita nomor balai pi pi imahe takarao isania hapiru kumju haman lagi portion ni senong thandinge hadu mentangi manla ki police station gadan shipau to liga police station kabayale inonge kawai henry kinda gare gajongi anne bo soyong constituency gadan sa pusa police station baksa desan ina yiki yeniki wei party bele persha live upra live khanda gare gajongi Anda ada kain gelum pada area dan nyutli area, nakin nyutli area, kajin job, buat kajin klan gede ke parti kejongi. Anda apa ngaya tu lebih gini, wapin suatu, wapin suatu, sian yang jom ke parti wapai pi kerjaan, pi terus tu bumli. Henry longkum ke pi sipai kila cakap ma, ini hablong ibapin kre. Takadaw na ipi ni terus tu, ban kensting, katma de katma mentang de katma election R pulai. Ni nak kenun ke parti UDP, tu giwe gilang ngintip Henry ni gide sipai ban terus bat nginde ban ailat hadu kasih poterik ano ipiru kumju menang ni syakmat ni hablong ke bahusiar kini giwili ang gilawan penbid aman lagi lenti man lagi rukam man lagi kam bagi le glasuan ban penbid jengi kini gimdan syuri we gini glas penbid jengi Henry ano ipi ni hablong ke bahusiar Indai bansang than jawai wei gajaka indai nai pi nado mentaka sin indai nado sentayo lade kinurong ba negilong kme ki samla khamtam ki samla nai pi kenthe senrang indai bansang no alagi jonggi sinong ni hablong husiar no namar bale gine mensi ga akpdai perlok Henry minme kimde re ki perlok ti jongi ni hablong husiar namar sen nanai pi mar sendum gasi kini gelas dang manrungin ki sipai jongi ki samla jongi ila penbet hila ka jong commission kumju kumala keren ye ki minta man lagi police station man lagi primary unit ki samla jongi ki lalong ki bapen kre Kiyong kinwan kinong wei haka sinong ga jonggi kila penap dade daga jiri kiyong kin kerwit be kinong wei hablong ki ba sosial namar ki samla jongi minta kalapin bitar yaki wa namar bale ki klaklen bakla tam balat kestin ga jongki yaki samla bat ya ka parti ga jongi tagara manang tingi hablong ka ba sosial Henry M tang kata Henry ka poru kalalong sa satang sitayo ni hablong ki bahusiar hado katata kajengi jang pabangi ki pa jongi gande nimkwa banang banlong kumno ni nyai pensai be kene kal kane kajing sa ke jongi hado ka siphoterek indon stang sanglai Peli na South League meeting area haka pratare kana pi kande kareli hante hapo soyong kini giwe giliang bapersya ya ke parti UDP ani po soyong konsensi man lakasni klitong na JCB balik hat sa meeting area jongki kira kikit ki boss man lakasni banteng he ya meeting ka jongki Henry nga nakaliang ka parti ka jongi kinong kit kam jongi ki supen bana makadon ke meeting hanne meeting area hanne apo dingi pagba kani piawan Henry ni nakaliang gajongi ban nakaliang gajonga ngano yupi ni sulit ban terlang swa man lagi primary unit man lagi area haka praterik ngin sawan nur baro hante hapo soyong haka rally paipa hante hapo soyong kumbawan lubang haka bom dan hadian ka praterik ngin sa declare bangin siyang bay kop ay ngin ya up na jong kasem gajongi bangin numayla di kita giwe ngwan monsulti ban penbe jengi haka pra berkendai terik adu ka sipo terik halain do ngilong ka usiar namar balai kinong soyong kilakwa jingkela dainem
Iya duai malakasi Barnilai kwa palan Tang noming kwat Ngin kwa tang tau nong mikmat Kering la kwa tau nong tawan Denem Nong mikmat Uban keren apa assembly Denem Nong mikmat uban raya kaya kasyon jupi banyasa Dan tipo assembly Denem Abang akli apa yang kadai dapat nyihap terai sitam. Naman ni kuah kajing kelaki samla mentah hani bun belanang lasta. Kiper lok ki jang agi hani harpot han ding yer kiwa bun. Kipala puli master degree lang berngantai pun dulu. Tak mentah ki dua ki ai mesti menga bagi habia terai sitam. Bernang ya pi hani ki samla ki bun ki belanang lasta. Tim tawang wei ma dang dei sispangut ki berapas bachelor degree. Ben kawang iwei ma dang hap so san pongut berapas master degree. Padwa bun belanang lastan, ngam kentang ki belanang lastan, ni bun ki samlaru, ki ba nong pi bakam duna ka di puleru ko di kaju. Ya pro aja bi. Ki samla ki samla. Kiri ki jing thau yi jang blei. Kare ki no ya pi menta. Ni ki samla pade ni la hamya. Lo ngur ki la hamlang pitar susu. Aman degi kam begile no yepi nomor belai ni la khwa ka jingkala ni pet kini ki samla bla kam nang amstar nei ki pet ki phai khamat chapang buon kini subject ki baya karen apo assembly menta ki pai pa ki pet alamba ki mobile ki jongki ki kwa ayu kita ki nong mi khamat ta ki mele ki karen apo ka yen dorbar bonwan ra ka an ki babhatam nam ta jongki Takadaw nong dangkam ka jingkala hanni po Ndoi ngakwa manong da kawasay. Tray ya kini kakam da kajikasan. Baka di suskem. Ngakwa manong kini kaporu. Baka jingwan jungi ya kini kapor kalong. Ban pentik na. Bau kandidat jungi uli ban poi syakatong. Haka di election pemantah. Pikular na yung kata. Ngineman penting na bawa sensar kupar roy lundo thaba aga khalai tarik awan nyoy gibon ude ban yo ia kan nam jok leme aga bom bai ba bai ban poi shaga ta thong kamlong ka basok kalong ka basitom baka bajinja na kuha banong ibigay ka por what can sting what small sinain bangila jobbe kajinjok kalong hakakalay tarik kampat na imentasi Henry nga kuha ba niya po ibi baka na air ka mabe sering hakasoyong konsulsi kamtam mangiban mga ubawan na sa balang konsulsi ngisong to kay kaler kalong hagane konsulsi dito hagane ka election ka pamanta mano baksyano kaler ka be hagane ka election ka pamanta nakwa ban pinskam kumne kumbang alakran hakiway kicingyalan nalayolan bandrong sa kisino Kimiting hakisnong hagi primary unit level. Ngayola hatu bandrung hagi meeting jogi area level. But mental dan sitio tam duna sitio tam. Ngayola banlay meeting nado rangsken lengkoy bakum tatater banjer kilabon palat kisnong di mga larong. Kajingrong jonga kalong bansap bansa skor dia kipai ba oh ngasoto nado ka neka jing canvas election hakapo mangil ai ticket yang mahedon bangkuai dor play Keler jong ka UDP po soyong konsulsi kalalong syai bag clear baga jinjok kanong yung UDP kaya naman Ndai dak jikli ubi ndah ba sita Joshua ka sita bot yang pai ba ka konsulsi bro owe yang pai ba kinong kasan ba yung mahadon nakaliang jongi kum ka party ngilarap kain lupa baka soyong konsulsi lalat bot akar punyo tarik jong bunay bahar balalanyo
ketua si nyobot gila tikna by mahedon in job beta so konsumsi gila tikna adu kata dan jengkeli one me habai mahedon kemensim ju ikalai don dengan partai ublem tu kama ya gigi bro bahasan syahar bagi jukon bapot iru ila jukwa ila jupen pau ila juya keren ban ila pensuru ba iru ikwa ba idon ke jeng angnut ban sakri pai ba ke jeng priai ke jong ban jong kamlong ke jeng kemen jongi ya ke jeng kha ju ba don kalau ke jeng do ka ba khnaba kalau ke jeng do ka ba khnaba ya ka soyong ko siru no brave start mo penyat akan nanti dijungu kepada kalian jung ini hapan pediang bagi di pediang baik ni slow command bangi lala dak we kesur nado ke yeng kesam nado ke circle jo ke parti yang ne pan nado ki paiba no kersan bakin sei yo basen sa tang go we ke kerteng ban long ukutong haga jaka mahedon kani galong ka sur ki jong pai ba kamdei baba sensar pergongo ini kamdei manu manore ndai ka sur ki jong pai ba ka pengongo yangi ya ka bangin kongo ban ay ka tiket pa ya ubaya po dari ba sensar pai ba bae habang mene yoyolan bandrong segi meeting jo gisnong yoyo bandrong segi meeting jo ki area jo kene kesoyong konsusi da mangila dep collection mairang makiwi san bugunda iteligi konsusi ngila dep collection ladep long tie melero ngiyo kawasa mental soyo nayolan ban syang tulut menta aman ki jaka man ki dong man ki area jaman konstitusi kita pi banyak piau kan di jongi barhabang ayan kaya ke mga swa banganuan sa di ban ay tiket bagay ke mga yan menta kalong kipay ba jong kasoyong konstitusi nabong bro lay pusaw ajar ginong tabon mo ngakran ki majority ki bobon ki balang kila banong arpo ajar kila banong arpo ajar kila banong arpo ajar kila banong kamre ajar kila banong kanyo ajar kila banong arpo sa ajar kamper ka majority nga kren hanga ni kapoa daga jing soskem baki paiba nong songs nong jong ka soyong konsusi kila debs rai ka rai jong ki ba hanga ni ka kenti ka momenta kin ay ka bot ka jong ki haki arli ginawrim kaway gini ka bot na kabanta mahedon ba kaway ka bot na kabanta kaway ginawrim batalong na kabanta basan siya na kabanta parang mereka sokuman hadap kata-kata banyak ibakat sebagini kipai pak kidap bat ki ai ke jingkermen yang ikat sebagini na kawai ke snong hadin kawai pak iyo iya ke jingkermen shwa baluan sene pade kaya khubor na kawai ka khubor ka bom sisa bat ki ong bai hakane ka dong te kenja ka UDP kan bangaran ya nang tay na mawai banwan kiu yang tukaran up ter sablo ba lapsan rengkap berkong kenja ka UDP sa kene kadong de ngalarit mensimria ngontit ka ay kabanjia yo ini am kipai pak don am kipai pak Henry na poy hang ne go pula ka long blay tre kenap ulara yo no slapro simban syo to lapa bagi pat hang tay Henry la pelaj no aja kene kadang poy simon naka benta kene kajing nak pelak kajung pelai terai kenap pelat yangi hak bangin yok bani syong bani ken bapi gum ne parawe hak bangin i kipai pak kan ne hak bangin i hanulum bar hak lagi meeting baro ngalapor khat ka ke bangan keren hapren ngopi kipai pak mentah ngam sgaudan syok dak kawai pat kan ne pandang keren namar ngayo i ya kene kajing i coba pi pila ai sya ka parti UDP mentah kajing i coba pila ai sya ka ri ba ka jat ban reu ha ka ba pi kwa ban
ai ka UDP bakan Syakuri ka ri bari ka jan bandriu bar ka jing ka bakar pang ka bar pila ai ba pet bar ka jing ka sem paro ka wei nama kata ka jing ruai juga ka bang syong kau aple try kan ra la long bala to ai ba ka jing ka ba ki ngi pan ba kila ai kan yai ne hado ka bakot anam kelasyo ka jing ka ba pila ai ngin tiap barang hijab ka election ngin job bet ta ka bor jo ka jing jong pi ka ba ka jing ka ba sisa ka jing ka ban nom kelah ha ka ba priai ne skam hado ha ka si phau tarik ban thap ka bot ka ba ka ro jeng pi parla we ngim ba kala ai bagara ki pa ba kim kala sho ngira job ya ka election kram ba kala ai ngira job ya ka election kalau gue itu kata kalau jika men kebakrau bar kebang perkat semua ban krem gaya kebangan le ngela perkat ban ai dari pi ke way ke special item da ke way ke special item la khot ke special item ka skill ro ka ready tenga perkat ngatai ganom krem syuk ngasu ai dari pi ke way ke special item bar kata ka item kalong bangin ruai atau jiruai ka snot nak bha kabaong hakatin pareng kini kisamla ke benang warwai sebut langenga bind us together with love te lang yangi atau te lang yangi dajing kita kari ke ruai ke bang kuat barwai pergi pergi pai Parga kemelan tiba kata ke ruai ke bang ruai ke jamnya kan te lang yangi da ke ya ka konsumsi baru ke wei bade ke dong ya ka ting yei ya ke kisong ki tau baru ke ruai ka kumne abana don nok tem mereka sok tenap ta baju nok tem rodam bandem rodam terus gak mau ruai kumne to bind us together Lord bind us together with God that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Say Sunday. Bind us together, Lord. Bind us together with God that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Tinuai simo menelang berkat. Telang yangi atau telang yangi dajing baka jing long kawai telang yangi atau telang yangi atau telang yangi dajing job don borong ya ke election ke pemerintah. Ngem don jarot ini ko kilot pai. Bada ka jing ke jong phi ni di kenangin job. Kawai ke report ke baki ong. Habangi la persang menawat jing tiap nane nang tai. Kumno ke jing kersan jong ki pai ba bapu. Kawai ke report ke ong kumni. Kiril rong ba lane ki lidar ba ki kamduna. Kanrei ki bapon ki nong kersan ni bapop dei kiril pai ba. Namar ni don haka grup jo ki babon mar kata kalau ki reu pan ba bar ka jing job ya kena election kan long ka jing job jon ki reu pan ba persya ya ki leader ba kata ka jing job jon ni kena election kata kata haka ba ki reu pan ba kin job ya ki leader ba Iranya syong haka kali la don bong yang atu keren no mapina ke iria we lengkot haka ni kesmi ka
pemerintah. Ngan kerja kalong kebaik, masukan koko ya lebih. Nomor kecilnya ya keseng UDP. Akan ikanti ke pemerintah. Kayin kesem ke jonga, kayin kesem ke jongi lasi. Yang baki ni kisnam ke balalai no syadin. Ngimdai kinong kershan jongi ba FDR lingdo. Ngidai kinong ile persya di ba hakfatu. Dapat mahal sejarah irang don. Ilawan yang banyak trelang harga dikaseng UDP ke pemerintah. But ya kerman ru paling pajong kini kesenam. Yuni omad ya kejing job kumangilai omad haus nama hajar katra. Yang itu harga dikaseng hajar atlai. Yuni omad ya kejing job. Ibalang kandidat jongi kadang supoi akan digajikan ese nga ba di bapuat gide si paraka na ba di pasong nga ba di bapuat gide na ka joka jaj kurba gide si paraka ay kublay ni pangyayay kan ba mai in salam umle bat mai jong ka soyong constituency paro away kani ka area wa ko tham tam me jong ka snong dira ngadai na snong dira ka ai ka ba penong ni hilang ba jong kani ka snama ka bangin yoban mino ka long ka tawa ka ba kawe ha ka ba nila ban thit ya ki ai da ka pisa ka bangi pendon kam Henry ya ka jingin bat ya ka jing song suk nimla ban thit da lei ruem like satang da ki tin ke ba kodor ki jong no re ki jong no ki bala ban pen ya suk ya ka shnong ka thau ya ka ri bat ka jai pen rew hi paro ko yang mentak parti kamu apa yang baik saya parti hakim kerjaan merah kursi baru kawai kekunjang semua pedang pemilang ke naraskan ni khamba warna maksudnya minta tiap hada kerali minta gini ke NPP minta ini bantu tamai naraskan lebih sama juga kata-kata wat benda jadi naraskan nanti minta luai bakali ke bawah nanti ke one hair ke kerali mereka ini kena naraskan nomor kata minta kerja semua sedang bersama kurang kelele ke bersama sukses amal lagi tujuan dan kami juga dan minta ke soto bagi diklar nanti kabut kedam kembali hajar famai minta ke ai ke kan yang kiri orang bah ni dia tang si hajar sam di soto bagi hajar kada kita lo kada kita UDP mana pernah kada toro gila banyo na amar may job MLA ada pun kamu baik ke jusi dah baik silenter kecil kecil but upet tangi kita gibril kipadan ia kata gerang but ia kata kecil start hapren kecil kecil ngamla bani syam ngamla bani trai retang kimat kisna mai bachar emale bat kuntang lalat bani kanduno ya mahe SDR kuntang la gedar ni kat bani mahe SDR kuntang ni training kat bani mahe idamdon kuntang ada beri pemilin ban king ke sulai kuno ban pai ban siap bagi nio itu ketong jadi jingjo ne badan mentar bani mahe ingai pelangku presiden ada orang palogoi nomor bangan pentai ke sulai ban siap ya kita je bayar perca ya kena ke parti UDP ke kunta kumalawan bangan penslan andre pipat ba palogoi kemudian area dia bikin mau ke Arab Santrit ke parti NPP kawan meeting hajan yang jonga bat kunta kira keren kiong baga patba gibapon haru kata-kata nreba ngakali ki kon padon ayeng aba mga pani mga kan internet bani mga ingita na polong koy kiong dang pun siling koy nreba kunta kira pun hiar na gibot
Kibomla siyo ban segautu. Kenai nomor bay. Ya ka area walang na pick up santo buko. Ijon light lagi police station. Mengo what not what spa. Yok poi honor kroit. Nade kita pol. Nomor ni ka area walang. Ngin job baik dalai leron. Oh what setting in tambet. Ya ka NPP minum ailat bagian job sekarang. Ka UDP ngomong lupa katong. Aka kalai dari. Itu pakar area walang kan dia ke sekarang bagin siap naman tayo jing job dong sensar kopal lindo naka